Pamiarsa ring tanggal kalih likur Juni megenah ring kalangan angsoka Taman Budaya Art Center Denpasar ring galah kalih tengai sampun kekosekin penonton untuk ngasiang Wimbekara Taman Penasar. Wimbekara inucap kemilatin Sanggar Seni Tari Mewah Tabuh Sarining Sunari Banjar Anyar Desa Marga Dajanpuri Kecamatan Marga Tabanan. Wimbekara Taman Penasar inucap rau saking Sanggar Seni Tari Mewah Tabuh Sarining Sunari seni ngunggang murde subak wudi jagat kerti maunteng lestari yang subak pinake pemikukuh kesukertan Bali cerita inucap ngawodarang indik ring balai subak keramane mapupul disampun megarapan ring carike sinambi membeli bagang antuk ngantos sanggalah mupupa dining ring selagan pemargi Indonesia puenten krama sani mawasang yaning krama subak satu anutin alikan zaman tur manderbe pikayunan sani maju ipun taler mawasang ring pekarian ring subak sampun nenten anutin zaman utawi ketinggalan zaman puni kemawinan tanahi mangdane kadol dados homestay utawi perumahan mejantan indiki punika ngawinang kramane tengkejut tur nenten cumpu antuk napi sani kebawasang mawinan keramane nenten uning kahanan subak ring Bali. Ringgala punika jero pekasih ngodarang indik kautaman krama sani makarya ring subak. Pinake swadarma antuk ngukuhang kesukertan krama Bali nglintangin jagat kerti. Lianan punika taler kawadarang indik tetua kering kuentanang pura luhur Batu Kau miwa pura jajar kemiri Batu Kau. Pinake pura Puncak Sari. Pura Tambah Waras, pura Petali miwa pura Besi Kalung. Saha asa punika indik paikatanyane sareng krama subak. Untang ring kawentenan pura inucap mangdane kauningin oleh umat Hindu sani pedek tangkil. Anutin skadi sastra agama Hindu miwa purana, juru pekasih ngentenin malih ini keutamaan dados krama subak, pinake pemikukuh tur pengraksa kesukertan jagat ngelintangin jagat kerti. Kawentenan pura luhur Batu Kau dados silih tunggil kayangan jagat sane wenten ring Bali, saha pura jajar kemiri mapaikatan pisan sarang subak utamanyane sane wenten ring Tabanan, sane dados dasar ring sesolan Taman Penasar oleh Sanggar Seni Tari Mewah Tabuh Sarining Sunari, Banjar Anyar, Desa Marga, Kecamatan Marga, pinake Duta Kabupaten Tabanan sane memurde, subak wardi jagati ngelestariang subak pinake pemikukuh kesukertan jagat Bali. Minak adi kasukan dayak. Kan yang wenten dia Purawawani desanggang widi sane makuwayangan di kering gunung Batu Kau makus pace Sangyang Jaya Nadra ke bawah staler Sangyang Tunggu. Inggian penureksa ring Wimbekara Taman Penasar inucap inggih punika sang ketutusan sandiasa pinake seniman Nikomang Sekar Mahaini dados dosen isi Bali miwah iwayan tusti atnyana pinake seniman. Pinake penata tabu inggih punika Imade Dito Mertadana saha penata sajian Iwayan Wahyu Diantara. Intrawan Bali TV.